ambilu ya mina ya vava nitsike nimeni imbelela. Mr. Kanana Channel, o portal de boa música. Nirivalele ni mina nasilava kumiyela kambe mbilu ili vulavula. Abairu 4 macheleni nilimwina rivalelani nasilava kumiyela kambe mbilu ili vulavula. Aituwe na vulavula ambilu ili vulavula. Aituwe na vulavula ambilu ili vulavula. Nina niyo yetanka mama yo menifu ya munu lukani yofu ya shihari alitotitela nyama ya kona. Nina niyetile kama wa mina menifu ya munu lukani yofu ya shihari anitosha visa meniku mamale. Malima sasa nishifela kwa tini mabia ni afela mutini mina na tembovo nikukume na unkwala lengofu nifika nikushayisa mina basava kuna vela vamwani. Mina nikukume na umbunzukele ngofu nifika nikutendera ntombi basava kuna vela vamwani. Uyo rivala muhlayisi wa wena uyo kotisa galagata ningofumeletela. Uyo rivala mutenderi wa wena ukotisa galagata ningofumeletela. Wena aulava mina hisapoti autumbule mukoti kaukati uranze vesini amale awayenga yekuchela. Mina nitsunzuka sikuri mwana alokunirilela okumarito nikombela amale nilava kupasa shikola. Ningashumbara mine inganisa mikombela amale nilava kupasa shikola. Mr. Kanana Channel, o portal de boa música. Nirivalele ni mina nasilava kumiyela kambe mbilu ili vulavula. Abairu 4 macheleni nilimwina rivalelani nasilava kumiyela kambe mbilu ili vulavula. Akupatsa nkoni kwela ye mamani kuvewa ni kwelela male yoku unikumbuka nkatanga wena awo kumbuka male. Ashikola akufunda male ya mina awupatsa nokwirela vangana va wena ukukomenga mula. Wena aulava kunitaela munte kuve wa kutivala nonga seketela kona. Mina nikuvutisile ikupindapinda nikushano niranzela kuyaka mutina mina. Wena uku ina kuve waniyembela. Ish mashaka aloku minitwa niimbelela amoya wa mina uyotala hikola ka ntombi leyi hikuva mina yo nikonta ambulasa loyi a faneleke ku va yi rhwala yisa xibedhlele nkarhi wihi na wihi loko yi karhatiwa hi mavabyi. Kambe leswi nga hanya yo ntsutsuma wansati a sweswi wa swi kota ku ni komba wanuna na presentara wanuna nkarhi lowu wa le mavabyi a wu kumile mina ni ri nexe ka wena. Kambe sweswi ulise u ni nunu ta byela mina. Kambe ni lava ku byela leswi a xiviti xa wena u xi hetile hi ku famba u ya rhandza nuna mun'wanyana. Kambe xiviti xa mina xi ta helela kola ka tingoma. Nikukume na unkwalale ngopfu nifika nikuhlayisa mina basava kuna vela van'wani. Mina nikukume na umbunzukele ngopfu nifika nikutendera ntombi basava kuna vela van'wani. Uyo rivala muhlayisi wa wena uyo kotisa galagata ningofumeletela. Uyo rivala mutenderi wa wena ukotisa galagata ningofumeletela. Wena aulava mina hisapoti autumbule mukoti kambe kaukati uranze vesini amale awayenga yekuchela.